Kagame ni umuperezida utinyitse cyane kandi akaba ari umuperezida ukunzwe n'abantu benshi cyane hano ku isi ndetse no muri Afurika. Akaba kandi ari n'umuperezida uyobora neza abaturage be. Akaba ari n'umuperezida kandi ufite abanzi benshi baba bashaka kumugirira nabi. Niyo mpamvu ashyira imbaraga mu kurindwa, akaba arindwa n'umutwe wa CTU, ingabo zikomeye cyane zahawe imyitozo ihambaye, Special Forces, ni abasirikare bahambaye. Ari nayo mpamvu Perezida Paul Kagame mu kwirinda abashaka kumugirira nabi agenda mu modoka ihambaye cyane igura amafaranga arenga miliyoni 200 z'amafaranga y'u Rwanda. Akaba ari imodoka itaraswa n'amasasu ngo ayitobore, ikaba ifite antibare kandi ikaba ari imodoka ihambaye cyane ku buryo nta gisasu cyabasha kuyiterura cyangwa se kiyishwanyaguza. Akaba ari imodoka ihambaye ihenze kandi ifite ubushobozi buhambaye. Ariko uyu munsi ntabwo ariyo tugiye kugarukaho. Tugiye kwinjira mu ndege ya nyakubahwa Perezida wa Repubulika, indege ihambaye nayo, indege ifite ubushobozi bwinshi kandi indege igura amafaranga menshi cyane ku isoko. Akaba ari indege itunzwe n'abaperezida bakeya, ya ndege ibasha gukuruka misile zikomeye cyane, kandi ikaba ari indege ihenze ifite ubushobozi bwa hatari. Tugiye kwinjira muri iyi ndege, turebe uruganda rwakoze iyi ndege, turebe iyi ndege amafaranga igura n'ubushobozi iyi ndege ifite. Twinjire muri iyi ndege maze turebe ibyayo. Ariko njye nitwa Ndayishimiye Eric. Nushimishwa n'iyi video ukore subscribe n'ubutaha tuzature. Stay tuned, reka dutangire. Iyi ni indege ikomeye cyane, ni indege ikorwa n'uruganda rukomeye cyane. Uruganda barwita Gulfstream Airspace. Barabushima, uruganda rukomeye cyane. Uruganda rukomeye cyane mu gukora imodoka zihambaye. Indege nyakubahwa Perezida wa Repubulika agendamo bayita Gulfstream G650ER. Indege ihambaye cyane, indege ipima ibiro 45,188 kandi ikaba ari indege ihambaye. Ikaba ari indege ifite moteri ikomeye cyane kandi ibasha kuyifasha kwihuta cyane. Reka twinjire muri iyi ndege ihambaye ya Perezida Paul Kagame. Iyi ni indege ikorwa n'uruganda ruhambaye mu gukora indege zigendwamo n'abantu bakomeye cyane nka private jet. Uruganda rukora indege zigendamo ibyamamare bikomeye cyane si n'abakiri bakomeye hano ku isi. Twavugamo Elon Musk agenda mu ndege yakozwe n'uruganda, ndetse n'umukire wundi bita Jeff Bezos akaba ari umukire ukomeye nawe agenda muri iyi ndege ikozwe n'uru ruganda. Uruganda rwatangiye gukorwa mu 1958, barwita Gulfstream Airspace Corporation. Ni uruganda rukomeye cyane rufite experience yo gukora ibintu bikomeye cyane. Niyo mpamvu iyi ndege tugiye kwinjira, indege ya Perezida Paul Kagame, ni indege ya private jet. Izi ni indege zitungwa n'abantu bafite amafaranga menshi, abantu bagafashe, abantu bakomeye cyane. Ni indege ihenze cyane ku isoko. Bagiye ku isoko ricururizwaho izi ndege, usanga iyi ndege ihagaze amafaranga angana na miliyoni 65 cyangwa se miliyoni z'amadolari y'Amerika. Ubwo tuyashyize mu Manyarwanda hafi amafaranga arenga miliyari 80. Iyi ndege ifite imyanya y'abagenzi 14 iza kuri 19. Ikaba ijyamo abagenzi benshi cyane. Hakaba haba harimo abaherekeje Paul Kagame, hakaba harimo n'abasirikare bakomeye cyane basigiye umucunga umutekano, bareba niba ntawaje cyangwa se kugirira nabi. Iyi ni indege ihambaye kuko yirukanka umuvuduko wo hejuru n'umuvuduko uruta uwijwi, bivuze yuko iyi ndege iba yirukanka cyane. Iyi ni indege kandi ihambaye cyane. Kwinjiramo n'imbere, indege ifite intebe zihindura ibitanda n'uburiri. Ni ukuvuga yuko iyo umuntu arimo yicayemo ashatse yahita yiryamira, izo ntebe zigahita zihinduka igitanda ndetse na matora. Kandi iyi ndege ifite ikoranabuhanga ritangaje kandi rikomeye cyane, ifite ibikoresho bikomeye cyane by'itumanaho biba bikoranye na satelite. Hakaba harimo wifi
ihambaye kandi yihuta cyane. Iyi ndege wagira ngo ni inzu y'umuntu kuko iyi ndege mo imbere irasa neza kandi ifite umutekano uhambaye cyane. Iyi ndege yihuta cyane, ikaba ikorerwa mu gihugu cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika iherereye muri Georgia. Iyi ndege ikomeye cyane, iyi ndege itabasha guhanurwa na misile kuko yagira uko ari kose, ifite ubushobozi bwo kwihuta cyane ku muvuduko wo hejuru, ndetse inafite abapiloti bahambaye cyane. Aba akaba ari abapiloti babiri bahambaye bize amasomo akomeye cyane, bize geography ndetse na math, aho baba bazi isi yose, bazi iby'ikirere kuko baba barabyize muri geography, bakamenya na physics n'imibare ikomeye cyane, babasha kumenya Perezida Paul Kagame. Iyi ndege ntabwo ari abaperezida benshi bayitunze hano ku isi. Iyi ndege igenda yihuta bigatuma Perezida Paul Kagame iyo yicaye muri iyi ndege aba afite umutekano ndetse anarinzwe cyane kuko ntabasha kumwinjirira. Iyi ndege ihaguruka ku kibuga cy'indege babanje kureba mu kirere nimba nta kibazo gihari, kandi ako kanya ikibuga cy'indege aba agiye kugeraho baba biteguye kandi bafite ubushobozi, bareba buri kanya nimba nta kibazo iyi ndege ya nyakubahwa Perezida wa Repubulika y'u Rwanda yagize. Iyi ni indege irimo abakozi baba babasha kwita kuri Perezida wa Repubulika y'u Rwanda nimba hari ikibazo afite, cyangwa se ashaka kuba yinywera akantu k'agakawa. Haba harimo abantu babishinzwe kandi bahambaye cyane, kandi Perezida wa Repubulika aba yicaye iruhande rwe hari abasirikare bakomeye cyane. Iyi ndege yagiye ikorerwaho amateka menshi cyane, kuko iyi ndege yagiye ikora ibitangaza bitandukanye, kuko abantu bakomeye cyane, abaperezida bakomeye na ba Donald Trump na ba Putin bagenda muri iyi ndege, indege ihambaye cyane. Iyi ndege ntabwo yabasha kuba amasasu yabasha kuyitobora, ikoze muri antibari, irarinzwe bihambaye. Reka ari bya bindi by'ibyago biba bikomeye byabasha kwataka iyi ndege, naho ubundi iyi ndege irakomeye kandi irahambaye. Ndabizi wajyaga wibaza iki kibazo cy'iyi ndege ya nyakubahwa Perezida wa Repubulika, ariko nizere yuko ngusubize usobanukiwe ibintu byinshi kuri iyi ndege ya nyakubahwa Perezida wa Repubulika. Murakoze cyane, ndayishimiye Eric, ciao ciao.